Kako veli Fudel ibn Iyad, to je volen pomoćnik od Ibn Abbas, najdobar poznavatelj na Kur'an, vnuk na Pejgambera sallallahu Ibn Abbas radijallahu anhu, kada Ibn Abbas objasnio i veli Yukta bi dunje yawm al-qiyame, deka Allah dželle dželaluhu dunjaluku na sudnji dan će go donese fi surati ađuz, šamka, zrka. Na sudnji dan Allah dželle dželaluhu će go donese ovaj dunjaluk vo forma na starica, iskrivena, deformirana, gruba, so napred zabi, dolgi, izbavljati, so lice urno i mračno i će zastane pred sitne luče. Fejukaru lehom i Allah dželle dželaluhu će im reći na nas, na lučetu, ta'rifune hadihi, da li je poznavate ova starica, ova grda, odvratna, deformirana žena? Fejekulun ne'udhu billah, pa lučetu, a to vas mi nije, će reći me ne'udhu billah, sačuvaj Bože, zaštiti ne Bože od toga, kako li da poznamo? Što nije potrebno da poznamo jedna ovakva grdotija, jedna ovakva odvratnost? Fejukal, pa će li se reći hadihi et dunja, ova to je dunjaluk, allati tenahatum, za koji vi ste se borili međusobno, وَتَقَعْتَعْتُمْ i ginete vašete odnosi, al-arham i vašete rodbinski bliski odnosi, وَبِهَا تَحَاسَبْتُمْ i poradi ovoj dunjaluk vi nosite golema zloba i golema zavidljivost jedan kod drug, وَتَبَقَعْتُمْ i se mrazite jedan kod drug, ثُمَّ يُكْذَوْ بِهَا فِي جَهَنَّمْ i potom će biti ovaj dunjaluk zemen i će biti frljena ova dunja vo Jahannam. I togaš ovaj dunjaluk će reći ejne etbari, o Allah ja zgovaram od hak, kada se mojite sledbenici, o ašijai i mojite vljubenici, znači moji vljubenici oni što se vljubili u ovaj dunjaluk. فَيَكُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ i Allah dželle dželaluhu će reći ilhaku biha adba'aha wa ašija'aha i Allah dželle dželaluhu će naredi da se priključa sitne sledbenici, vljubenici, zanesenici koji bili u ovoj dunjalu. Ovo je ovo dunjalu. I zato veli koji se ne vrteku dunja. Plašate se od ovog dunjalu. Da ne ga oskrepem, da ne ga opije, kako što veli Ibn Kajim al-Džauzi, rahimahullah, to je bolem islamski naučnik, veli opijanenost od alkoholu je bolesno od koliko opijanenost od dunja. Opijanenost od alkoholu je bolesno od koliko opijanenost od dunja. Rekli, kako može to? Opijanenost od alkoholu je bolesno od opijanenost od dunja. Reći, ono što je opijanet od alkoholu, to je će se napije, primjer, deneska, utre sa bajnik se razbudi, će se vrati u sebe, će se osvesti. Opijanenost od alkoholu ne je postojana, nije non stop. Čovjek ako pije, će biti opijen, ne pije, nije pijan. Međutim, opijanenost od dunja je postojana, taj djenje i noće. I čovjek će se osvesti. Čovjek će se osvesti od dunjavu, samo ko će leze u grob. Samo ko će leze u grob i toga čovjek će se osvesti, će shvatiti da ga bil pijen, opijanet od ovoj dunjavu.
Fattaku nisa i plašate se od ženi. Kako od ženi? Od ženi, od spletkite na ženi.